Tubahaye ikaze kuri iyi channel yacu ya Tom Past Chronicles. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amabanga y'ibihe byashize, amateka y'ibitangaje kandi akomeza kudutera amatsiko. Reka dutangire urugendo rwacu mu bihe byashize. Hari ibintu byinshi byabaye mu mateka bitwibutsa cyane amateka y'ahashize, ariko bifite agaciro gakomeye. Mu bihe bya kera, abantu bakoresheje inyandiko z'amaboko n'ibimenyetso mu gusakaza amakuru, mbere y'uko habaho ikoranabuhanga rigezweho. Ibikorwa by'abakurambere bacu bikomeje kutwigisha byinshi ku buzima bw'icyo gihe. Mu bihe byashize, hari amabanga yihariye abantu bakunze kugira. Abakoloni n'abami b'abakoloni bakoreshaga ubutumwa bw'ibimenyetso n'amafishi y'ibanga. Kumenya ibi bintu bishobora gutuma dusobanukirwa neza amateka, tugatanga icyubahiro ku buryo bw'ubwenge bwo hambere. Amateka atwigisha gukunda no kubaha ibihe byashize. Kumenya amabanga y'ibihe byashize bidufasha kumva impamvu ibintu bimeze gutyo uyu munsi, kandi bidufasha gufata ibyemezo byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze kureba hano kuri Tom Past Chronicles. Nimba wizeye ko aya mabanga y'ibihe byashize yakugiriye akamaro, ntuzibagirwe gukanda subscribe no gusangiza inshuti zawe. Tugaruke mu bihe bizaza, tugumye twigire hamwe ku mateka y'amabanga y'isi.